At this time of unprecedented worry and anxiety, driven by a single virus, baffling the brightest minds in science, there are lessons that we can take from this global pandemic. We are all equal, regardless of our culture, religion, occupation, financial situation, or social status. It is reminding us that we're all connected, and something that affects one person affects another. It is also reminding us just how important family and home are, how providing for those we love is of critical importance, especially in times of crisis, and how difficult or even impossible that can become under certain circumstances. The world we know is going to change. There's no escaping it. One thing still in your control: what you do with your time. There's a tiny percentage of people globally that are completely free of debt, not beholden to anyone. And as incredible as that may sound, anyone can accomplish a similar degree of this success. With proper guidance, you can attain the same freedom and the same peace of mind to enjoy family and friends, regardless of what may be happening in the world around you. While real financial security is available to everyone, it doesn't happen on its own, and it's not easy, but it is absolutely possible for you. To learn what steps you can take today, and to make sure that you're numbered amongst those that are financially free, get back to the person that shared this video with you and take action today. Dobro večer svima. Izbacuje mi da treba da dopustim ulaz. Ne znam da li ljudi imaju problem sa ulaskom webinar, nadam se da ne. Nekad mi izbaci ovde na platformi Zoom da treba ja da dopustim da ulaz nekim ljudima, ma ne znam zašto mi to izlazi. Nije ni bitno, uglavnom vidim da većina ušla bez problema. Mi ćemo sad krenuti, evo 8:03 je. Narednih sat vremena ćemo se malo družiti uz jednu poslovnu informaciju koju verujem da će svima biti od koristi, bar da je za početak čuju, ako nisu do sada. Iako su samo pozvani ovde da prisustvuju bez bilo kog možda uvoda o tome o čemu ćemo mi zapravo pričati. Moje ime je Branislav Ćurčić i ja nisam jedini koji će danas se družiti sa vama. Biće još naših prijatelja ovde. Tako da, narednih sat vremena ćemo pričati o mogućnosti koju svako može da iskoristi. Koliko god ovo bio možda kliše uvod, pošto ja lično ne volim isključivo te kliše uvode kada su, izvinjam, moram da dopustim ovde ulaz, kada su poslovi pogotovo u pitanju, ali je zapravo tako jednostavno da sa ovom informacijom danas može svako da iskoristi bez obzira na nivo znanja. Verujem da će svima, kažem, koristiti zato što živimo u istom vremenu gde trenutno nije sjajno, pogotovo sa ne samo zdravstvenom krizom nego i ekonomskom koja tek dolazi i krenula je. Informacija je isključivo vezana za Forex tržište. Forex, ja ću pustiti video sad ukratko šta je zapravo Forex, verujem da većina vas zna ili je bar čula šta je Forex, a za one koji nisu čuli, Forex je najveće tržište na planeti gde se trguje valutama, to jest valutnim parovima. Šta je Forex? Ja ću sada pustiti kratak video, pa ću nastaviti. Samo sekund. The foreign exchange market, or Forex for short, is a global, decentralized, over-the-counter market for the trading of currencies. This market determines foreign exchange rates for every currency. It includes all aspects of buying, selling, and exchanging currencies at current or determined prices. You have probably already participated in the Forex market. If you've ever traveled to another country, you would have exchanged some of your own country's currency for the currency of the country you're going to visit. If you didn't spend all your exchanged currency and deposited it into your bank account when you returned home, and that currency went up in value during your vacation, you would have received more of your home currency for your exchange currency when you deposited your excess foreign currency into your bank.
This is also how you make money in the global Forex market. There are plenty of ways to invest your money. Lots of people purchase stocks or bonds. The Forex market has several advantages over the stock and bond market. Stock and bond markets frequently have bull periods and bear periods. A bull period is identified when just about everything in the market is going up. A bear period is identified when just about everything in the market is going down. While it's easy to make money in a bull market, it's much harder for a trader to make money in a bear market when prices are falling day after day. In Forex, there never really is a bear market or a bull market, since each trade consists of buying one currency while selling another. The market never really goes up or down as a whole. One currency going down naturally means the other counter currency is going up. All that matters is the currency you're interested in is either going up or down. Secondly, the Forex market in general is a level playing field. There are no mergers or acquisitions or inside trading to make the market move unexpectedly. The Forex market is the biggest market in the world, with over $5 trillion a day traded. So no one entity is ever big enough to control a market of that size. The market trades 24 hours a day, 5 days a week. That's 124 hours of continuous trading time available to you. You can start trading at 9 a.m. Monday morning in Sydney, Australia, and wrap up your trading on Friday at 5 p.m. in New York. So the market is ready and waiting for you anytime you want to trade. And because the market is so big, odds are you'll never be stuck in a trade. If you want to get out of a position, you can almost always find someone to buy or sell with. Trades are executed within seconds. Central banks and the global banking industry, governments, financial institutions, multinational corporations, and about 90 million home-based retail trading enthusiasts all trade in the global Forex market. Ok, evo, dobili ste kratak uvod o tome šta je Forex tržište. Vidjeli ste, ponavljam, to je najveće tržište na planeti. Forex kao tržište koriste mnogi, znači od vlada, od korporacija velikih, od centralnih banaka do individualnih trgovaca ili tradera, svi naravno u nameri da profitiraju. Forex tržište je za tradere rizično, naravno, kao i svaki biznis nosi sa sobom rizike, međutim najveći rizik ide uporedo i sa neznanjem. Znači, ukoliko ne znate da tradujete na Forexu, rizik je ogroman i niko vam ne preporučuje da bez znanja trgujete na Forexu. Međutim, da biste bili deo Forexa ne morate isključivo koristiti svoje znanje. Zato i dolazimo do ove informacije, zato što ova informacija je za svakog, za sve one koji nemaju znanje na Forexu ili nemaju vremena da uče Forex, a mogu pasivno na sedmičnom nivou da profitiraju, što mogu da vam posvedoče svi vaši prijatelji koji su verovatno već deo cijele ove informacije, cijele ove priče. A cijela informacija je vezana za kompaniju CashFX ili Cash Forex Group. Šta ona nudi? Zapravo će objasniti naš prijatelj Igor Krnić. Zašto baš on? Pa on je jednostavno čovjek koga mnogi zovu danas da bi analizirao kompanije u one koje možda žele da ljudi investiraju ili da bude deo njih. I sad će vam on reći zašto je on za sebe baš odabrao ovu kompaniju pored svih analiza i drugih. Igore. Dobar dan u stvari dalje svima. Ja ovaj put nisam baš u mogućnosti koristim kameru, pošto sam negde na putu. Ali eto, došao sam ovo da ispoštujemo. Dobro, ja sam u principu još od 2010. godine u kriptovalutama, pa što mining, što trading, što holding, što investing. Međutim, eto, nekako sam odabrao ipak i Forex, zato što je stabilan, likvidan i nije baš toliko podložan manipulaciji kao kripto. Sad, kako vi možete uopšte da uđete da iskoriste benefite Forexa? Prvo, obično ljudima treba neko znanje. Znanje je u smislu, ajde da znamo oko tehničkim terminima, oko strategija koje postoje. Mislim, ako kažemo trgovina, svi ćemo se složiti da treba da znamo kada kupimo nešto jeftinije, da ga prodamo skuplje. To generalno oko tako nekih tržišta likvidnih nije baš tako jednostavno, onda u principu znanja nije dovoljno, potrebno i iskustvo. A iskustvo je škola što se plaća. Obično se to plaća gubitkom.
Uglavnom, da biste, dakle, ukoliko nemate znanja, zato je ova kompanija tu, da vas uvede u Forex, a bez nekog rizika sad da vi izgubite novac zato što nemate znanje i iskustvo. Da biste ušli u Forex morate da imate nekog određenog brokera, dakle to može biti nelicencirana firma, može biti licencirana firma. Naravno da je bolje da je licencirana i regulisana, jer onda je manji rizik da uopšte propadnu i ako propadnu postoji neko regulatorno telo koje će možda da vas zaštiti. Kao što smo videli, već da se ne ponavljam, Forex drže bukvalno banke, institucije, države, sav narod koji menja valute kada izađe napolje iz svoje države, čak i u svojoj državi, sve to deo Forexa. Videli smo, tačno vidimo i na ovom snimku, da je Forex zajedno likvidniji od svih ostalih tržišta zajedno, dakle i opcije, i futuresi, i akcije, i kriptovalute. Zašto? Pa jednostavno ceo svijet učestvuje u tome. Ovo nisu nikakve cifre koje smo mi izmislili, nego to je internacionalne banke settlementa. Kompanija, dakle, u koju mi sada predstavljamo, nije ni broker, oni imaju svog brokera, pričat ćemo o tome, ali rekao bih prvo malo o tamnoj strani Forexa, kao što su svetla strana ove kompanije, dakle, koje drže tu likvidnost, tako je tamna strana onih brokera neetičnih koji zarađuju na gubitku nas, ljudi, jer mi preko njih možemo ući u Forex da trgujemo. I ima jako puno tih brokera, već 1000 u cijelom svetu, lako je tu dobiti licencu, samo treba imati kapital, treba imati neko znanje, platformu i oni zarađuju više ako mi izgubimo ceo nalog nego ako mi pobeđujemo pa nam uspori. Zato što smo mali, imamo mali balans, znači na stanju. Pa ti brokeri izađu bukvalno kao neke kockarnice ili kladionice da nas uvlače u vatru, a da izgubimo. Takođe, u Forex možete ući tako što možda postoje kompanije koje vam nude signale, to se tako zove, znači recimo ono vam kažu kupite to i to, tada i tada, prodajte tada i tada. Vi dalje tu morate imati neko znanje, ali ti signali u principu ne rade. To je kao vremenska prognoza, mada nije ni vremenska prognoza čak tačnija, ima veći procenat tačnosti. I ti signali jako često ne mogu da rade, mislim, zamislite kad bi neko znao tačno šta će se desiti, mislim, to je suludo, to je samo pogađanje, nekad se pobedi, nekad se izgubi, ali obično kad se izgubi se više nego što se dobije. Tako da sve više ljudi odlazi iz tih signala i bukvalno oni žive od mesečnih članarina i ljudi. Isto tako možete ući u Forex tako što imate automatski softver za trading, to se zove, ajde kažem, expert advisory, odnosno roboti. Ja imam neke takve skripte, ali oni, ako vi ne znate da pratite tržište, ako nisu baš dobro kodirani, jer ako vi kao običan čovjek možete to kupiti, onda to nije baš sjajno i bajno. Uvek su to neki posebni customizovani roboti bolji. Evo ovde sa leve strane vidimo jednog robota koji je godinu dana radio i zaradio oko 300%. I marta 2020. kada je pao dolar, vidimo da je on izgubio sav novac odjednom, jer jednostavno, da sad ne objašnjam koje strategije koriste ovaj robot, generalno to je Martin Gale strategija, ali da ne objašnjam to, uglavnom on se nije baš našao u tom padu. Zašto? Ovde sa desne strane vidimo kada je pao dolar odnosno na jen, vidimo kako to naglo palo i bukvalno kažu da se to nije od 2008. desilo. Međutim, onaj ko zna i ko ima dobar software, on će tu negde da zaključa ove ordere i da kupi obrnut par. Dakle, vidimo jen protiv dolar. Videli smo u videu da je to jedna od zaštitnih mera Forexa koje nema nijedno drugo tržište, da možete samo da promenite kontra antitrend i vi sad faktički zarađujete, a ovde biste izgubili sve. CashFX je pokazao da mogu da se snađe ovakvim turbulencijama tokom cele ove korone, pogotovo ovog marta. Dakle, i ovo korišćenje robota je malo isto igranje vatrom, jer vidite, vi kad imate recimo $1000 na balansu, vi nemate municije da se štitite od nekih padova velikih. A ako vi trgujete sa jako malim procentom svog balansa, ako je to $1000, vi nećete nikad zaraditi 100% recimo. A ako imate velik balans, vi možete da trgujete sa malim procentom i faktički menadžment rizika vam je mali, zato što ako izgubite malo ćete izgubiti, ako dobijete puno ćete zaraditi. Kakve sad veze CashFX kompanija ima
To je jedna platforma, dakle, za pasivnu zaradu, gde mi faktički ulazimo u Forex preko njih, oni imaju svog brokera. Ja bih sad prvo da vidite ko je njihov broker. Svi znamo za Sevilla fudbalski klub, to je jedan prilično visoko rangiran španski klub. Oni dole imaju neke svoje sponzore, vidimo tu i Nike, Coca-Cola i Falken i ova njihova banka španska, vidimo EverFX. Znači, to je broker koji je strateški partner CashFX kompanije. Taj broker je licenciran, dakle, širom sveta. Ovde možemo vidjeti njihove licence, možemo isklikati da vidimo sve te dokumente. Ovaj broker, šta god on radi sa svojim klijentima, CashFX njima nije običan klijent, njima je CashFX strateški partner. Zašto? Zato što CashFX ima nas koji konstantno, mislim, možemo da uvodimo, ne moramo, ali mi dajemo naš novac na njihov balans. I oni imaju jedan velik balans, to su sad već milioni u pitanju, i oni mnogo manji rizik imaju da izgube novac nego kad bismo mi svi sami trgovali, a još plus da li znamo. Oni imaju tradere koji imaju više godina iskustva, preko 20 godina kombinovanog iskustva. Sad ću vam pokazati na brzinu samo da vidite, pošto nije u prezentaciji, ko su ti ljudi. Ovde imamo ceo tim, vidjet ćemo posle ko su osnivači, ovde dole su njihovi traderi i oni su zapravo i inženjeri samog softvera, robota. Oni imaju svog robota, ali su ga oni pravili, nisu ga kupili ni od koga i oni znaju kako da ga koriste, da li da ga nekad ugase, da li ne. Dakle, mi CashFX-u dajemo, kuđemo pakete, dajemo neki deo novca, odlazi na brokera njihovog i oni trguju našim novcem i dele nam svaki dan zaradu, dok nam ne vrate duplo bruto. To vidjet ćete posle kako to ide. Ono što mnogi pitaju, da li oni zaista tradaju, da li je to ponzi šeme, mnogo blogova ima koji odmah misle da to nema tradinga, da je to samo isplaćuju se od novih ljudi. Prvo da kažem, mi smo sad bili svedoci ova 2 meseca korone, da su mnoge firme prestale da isplaćuju i zatvorene, što zaista zavisi od novih investitora. U CashFX su usporio rast, znači nije stao, ali se mnogo usporio, tako da je Alexa Rank krenuo da pada, to se može videti. Međutim, oni ne samo da isplaćuju normalno, nego su čak otključali, posle vidjet ćete Matrix zarade, evo, vi dalje je otključano, znači sad su produžene još 2 meseca. Vidjet ćete da je to u stvari, daju vam više novca nego što bi vam sledovalo, pa znači da imaju sasvim lepu matematiku i da trade zaista radi. Ja ću vam sad pustiti jedan video klip gde je gostovao direktor operacija CashFX-a na događaju EverFX-a u novembru mesecu, pa evo da pogledaš šta direktor operacija ovog brokera, koji definitivno nije mala firma, čim mogu da priušte da budu sponsor takvog jednog fudbalskog kluba, pa da vidimo što oni kažu za rezultate tradera CashFX-a. EverFX, for every trade, main global sponsor of Sevilla Football Club. Well, I want to invite Mr. Najib Cassis as a Chief Operation Officer for EverFX, and also Pablo Millán. This is a head of the Spanish desk of EverFX. They became like our friends and have been backing up our operation, offering services and providing us the platform so you can go to the market. So it is a pleasure. These guys here, they flew out like 30 hours to came here. Just another applause for them. Welcome. Welcome. Hi everyone. So, openly speaking, he's the main contact with them. I met them lately. I heard about them a lot of things, but when I saw them face to face, it was much different. The guys are just making magic. I'm watching them for the last 2 months, the way how they are trading in our company, EverFX, which I'm gonna talk about it. But first, I'm proud that I'm gonna be working with CFX. We traveled all the way in order to see the magic that they were doing lately. So basically, Edwin is trading for a long time. I saw his history with different companies. They decided to start working with us lately. And the way that they trade
it's like they are making some sort of magic in the market. I'm working in this industry for approximately 11 years. I changed a lot of companies, but I've seen a lot of traders, a way of trading. People, as he spoke before, Edwin, it's mainly emotions. People lose because they cannot control their emotions. Edwin is doing it like he's controlling the market and the market controlling him. He's moving always with the wave. He's moving with the market correctly, which is something unique. You don't see it really very often in the market. So that's why I believe that they will have a lot of success in this industry. And all whoever follow them will take the wave also and be successful as well. Da, dakle videli smo eto jedan direktor operacija brokera došao na event, novembra je to još bilo. Sada se sprema cela faza 2 o kojoj ću pričati, samo da vam pokažem ovo. Ovo je back office gde isto imamo web TV, gde vidimo uživo, od ponedeljka do petka naravno kada radi trade, gde vidimo uživo platformu, znači MetaTrader 4 platformu sa koje odlaze tradeovi. Ako se neko od vas bavio ili koristio MetaTrader 4 ili eto daj Bože da koristio robota pa da prepozna ovde, ali ajde da pokažem. Ovo je MetaTrader 4 platforma gde se vidi da je EveryFX real account, znači ovde u Expert Advisorima su upravo ti fajlovi, odnosno jedan fajl koji se prevuče ovde i on se zove, ovde vidimo CashFX Live 2020 i ovde gore ima smajlić jedan koji se smeje. To znači da je aktivna skripta. Ovde vidimo i otvorene tradeove koji sad čekaju da se vrati tržište, jer je odšao malo gore, ali to se dešava brzo i oni se otvaraju, zatvaraju. Postoje tri koji su profesionalci već 7-8 godina i tako dalje u ovoj kompaniji, ne mislim kao zaposleni, nego kao članovi, kao što eto vama se nudi, koji su upravo zbog ovoga ušli, vidjeli su da postoji, znači oni su recimo otvarali ovakve trade na svojim akauntima, na svojim platformama i zaista su zarađivali, znači ovo samo uživo ono što oni rade. Sad tu mi, znači, ono što mene radi, ja imam svoje neki isto robot koje testiram, koje sve manje mi se sviđa jer zaista su glupavi. Oni otvore jako gomilu trade-ova i zabune se skroz budu u minusu. Kod CashFX primetim da nema puno otvorenih trade-ova, jer njihovi trade-ovi kratko traju. Znači, poenta je da trade što kraće traje. Ja recimo se bavim trade-om Bitcoina, leverage Bitcoin trading, i moji trade-ovi su u minutama. Znači, ja ako dozvolim da mi trade traje duže, znači nešto nisam dobro ušao. I sad, s obzirom da ja ne vidim ovde mnogo trade-ova, i to se baš drugi slažu, oni definitivno imaju software koji dobro radi. Mi pratimo to neke corporate webinare gde se često priča o tim stvarima i spomenuli su baš čak i da njihov robot može da duplira nalog za nedelju i po dana, ali su to advokati savjetuju da se to uspori, jer oni sad rade sa američkim Security Exchange Commissionom, to je znači najjači svetski, da kažem, mada je američki regulator finansijski, gde bukvalno oni nam daju zeleno svetlo da uopšte uđete u Ameriku da radite. Šta oni hoće da rade? Pa faza 2, trenutno je faza 1, gde vi ne trebate ništa znati. Znači da uzmete paket, vidjet ćemo posle, jedan deo ide za marketing, za ljude koji vam ovo donose, ovu informaciju, i drugi deo, 70% vidjet ćete to posle, ide na brokera i od toga vi dobijate 200% bruto, posle imaju tu neke provizije za slačenje koje ne uzima kompanija nego se vraća mreže, to ćete vidjeti posle. I ništa, vaše je samo da gledate svaki dan koliko ste zaradili procenata i svake subote vam taj novac dolazi na stanje i vi ga slačite, ne gubimo vreme sa bankama, ne plaćamo provizije bankama, nego sve ide Bitcoin, znači Bitcoin ulazi, Bitcoin izlazi i to je sad već celim svetom bukvalno zapalila se, da kažem, zapalilo su korišćenje Bitcoina i drugi kriptovaluta, uglavnom Bitcoin. U fazi 2 dolazi taj deo gde mnogi recimo ne sviđaju im se što oni ne vide koje trade-ove su otvorili, zatvorili i tako dalje. To generalno meni recimo uopšte ne zanima, ja samo gledam koliko sam zaradio, šta je software, šta je kupovao, ali ta faza 2 će nam dovesti to da mi otvorimo svoj nalog na brokeru, imamo svoj novac koji mi možemo da svučemo, jer ovaj paket ne možete da svučete kada vi hoćete, nego čekate da vam se isplati svake nedelje do kraja. U fazi 2 ćemo imati svoj novac na brokeru, a ti trade-ovi koje smo sad videli, oni će se izvršavati na tom našem nalogu, to se zove copy trading,
ali smo isto čuli malo da će biti kompleksnije nego kod drugih platformi i sistema gde će se otvarati samo tradeovi koji uđu u plus, znači da će kratko biti otvoreni i mi ćemo faktički zarađivati i vidjet ćemo tačno koje tradeove oni otvorili. To se sad priprema zajedno sa licencom za Ameriku, pa čekamo da se to sve završi. To će posle biti možda i opet neinteresantno za neke ljude, ali eto, toliko mogu da kažem. Ako oni imaju pravi sistem koji zaista radi, jer ovaj sistem je testiran čak i godinu dana pre nego što su oni lansirali ovo sve, ovu platformu, može neko da pita šta ćemo im onda mi, šta ćemo mi njima ako oni već imaju sistem. Ja sam to već malo pre rekao, nije isto kada imate nalog od X i kada imate 1000 ili 100 puta ili 100.000 puta veći nalog. Jednostavno, faktor rizika je manji, a zarada je veća. Oni zarađuju samo od viška trejda, znači koliko nama daju, oni su više zaradili, to su ostavili sebi, a sve ostalo ide dalje u promociju, dakle u mrežu, u sistem koji ovo dolazi do vas. Tako da je jedna mala simbioza, da mi malo po malo dobijamo od njihovog trejda. Kada pogledamo odakle dolazi novac koji dobija svako, evo recimo ja kupim nalog od $1000 i taj nalog meni donosi novac iz trejdanja u Forexu koji je preko 5000 milijardi na dan, ja faktički neću biti isplaćen tek ako ima nekih novih, investitora. Jer moj novac se vrti na brokeru i moj novac donosi sa Forexa nov novac. Znači ova kompanija, i dokazali su sad to tokom ove korone, oni mogu sad zatvore vrata novim korisnicima i normalno svi mi koji smo tu mi ćemo da vrtimo, da zarađujemo, pa da obnavljamo pakete, znači kad vam isplate 200% vi morate da svučete novac i da obnovite taj paket, znači vratit će vam se glavnica koju vi vraćate nazad, ali ste dobili opet neki neto profit, a da ništa niste radili. Sad, ako vi i krenete da promovišete ovu kompaniju, znači, kad kaže promovište, ne morate vi da idete, vučite ljude za rukav, jedino dovedete i na webinar, mi ćemo to redovno da radimo, mi ćemo sve da objasnimo i sve automatizovano, nema tu neke sad velike filozofije, jednostavno rezultati su tu, vidjet ćete ih posle. To je jedna divna stvar ovakve kompanije. Zašto baš ova kompanija? Pa najtransparentnija je. Jedino oni pokazuju svoja lica i tradera i vlasnika. Evo, recimo sad kad već spominjam vlasnika, znači osnivači su Huáscar López, znači on ima već preko decenijsko iskustvo u biznisu. Edwin Abad isto ima preko decenijsko iskustvo u Forexu, mada i Huáscar je isto entuzijasta Forex. Edwin je inženjer softverski, on je pravio ceo taj softver, videli ste njegov tim inženjera tradera. Znači njih dvojica kažu ovo je božja kompanija i bukvalno svi smo tu zajedno da iskoristimo taj Forex market sa ovim njihovim softverom. Oni nam to nude. Ko ne voli da mu se pruži ruka, šta da mu kažem. Međutim, da bi sve to lepo radilo, dobro, EverFX ima platformu preko koje oni idu u Forex i zarađuju, ali njima sad opet treba njihova platforma, CashFX platforma, preko koje faktički mi pratimo svoje zarade i oni nama daju naše zarade. Takvu platformu obično je sumnjivo kada neko vidite da napravi nešto loše ili kupi neki jeftini template pa ga izmeni. U CashFX to nije slučaj. Oni su za to angažovali jednu renomiranu američku kompaniju The Conversion Pros, čiji founder ovde Ron Pope, jako cenim mnogo naroda od svetu marketinga u Americi, baš je poštovan. On je na mnogo webinara tu i njegov advokatski tim, tačnije ne samo njegov, ima i kompanija CashFX advokat. Recimo, lični advokat Huáscara Lópeza je 13-godišnji inspektor bivši u Security and Exchange Commissionu koji zna kako da zatvori kompanije koje ne radi kako treba, ali zna i kako da se kompanija ne zatvori, zato je on angažovan na ovom slučaju da oni uđu u Ameriku i onda će biti sve mnogo jače, mnogo sigurnije, da kažem. Conversion Pro se pravio, dakle, i taj back office, i praćenje komisija, i sve alate, software, marketing, podrška i tako dalje, i pomažu u strateškom razvoju kompanije. On sam radi sa mnogim Fortune 500 kompanijama što se tiče marketing sistema i sam on kaže isto ne bi on ulazio uopšte u ovaj projekat da Huáscar nije jasno rekao da kad dođe dotle da svi agenti američki krenu da, znači regulatori krenu da traže papire, transparentnost, on će sve dati.
Šta to znači? Nema šta da krije. Znači, postoje tradeovi, jer EverFX broker njima pokazuje, znači šalje svaki, oni imaju sve listinge, šta su sve tradeli, koliko su novca zaradili, to ne smiju da dele sa nama jer nisu investiciona kompanija i to je ono što mnogi buni misle da oni kriju nešto. Jednostavno advokatski tim je to rekao. Tome služi faza 2 da mi vidimo i te tradeove, dakle, na našim nalozima do duše, to će sad biti naše cifre, a ne cifre zarade. Mi dalje nećemo znati koliko je zaradio CashFX, ali ćemo znati na čemu je zaradio. Tako da to će biti jedna potpuna neka transparencija. Tako da ovaj conversion process koji je aktivno učestvuju dakle, u građenju kompanije i dalje ovo još raste i dalje ovo još nije, da kažemo, dodaju stalno nove stvari, nadograđuju i to je isto lepo vidjeti da se dešava. CEO je skoro svaki corporate webinar, ima ih 3 puta nedeljno, Ron Pope isto često na webinarima, tako da baš se vidi da živi, da ljudi rade nešto, znači nije samo neki money grab i to se isto vidi zašto ovo već godinu dana traje. Jednostavno za godinu dana da je to neka ponzika, to bi davno već puklo. Ja sam sam od decembra ovo pratio, marta sam tek ušao, znači eto, toliko sam ja to istraživao i čačkao i pitao, vidio sam sve te blogove što govore, to ako ko bude išao na Google da proveri, ja sam sve proverio, jednostavno ima čak i analiza jedna gdje se pokazuje da oni baš i ne znaju šta pišu ti blogeri, to je bilo tamo jula, avgusta, a u stvari svi promovišu neke svoje šeme na kraju, mislim, to je već smešna priča. Kompanija je registrovana u Panami, pošto su naravno osnivači iz Dominikanske republike i Panama je čvor ekonomski između dve Amerike. Kupili su 9 sprat RBS Towera, nisu iz namjere nego kupili, to je sve već sređeno, samo još uvijek nisu otvorena skroz vrata, sad malo to usporilo oko korone, ali uskoro će to biti, ali su mnogi lideri već bili tamo, oduševljeni su, pričali su sa traderima, upoznali svi, ispitali ih, čak su i naučili mnogo toga od tradera, jer traderi su daleko iskusniji od svih koji su trenutno u kompaniji. Videli ste Web TV, znači imamo mnogo dokaza da ima trejda, imamo rezultate koje ćemo vidjeti posle. Da kažemo malo gde odlazi naš novac. Dakle, možemo da biramo samo edukaciju, znači oni zapravo rade i u e-learning industriji, znači vidimo kod nas IT Academy koji sad sve više i više ljudi se tamo učlanjuje da online nauči bilo koju neku stručnu granu, 40 do 60% vremena se manje potroši tamo nego na učionici, znači online-u. Ovde možemo po modulima da idemo od jeftinijeg do skuplje paketa, međutim nas sve zanimaju ovi trading paketi gde mi znači sa već $300 krećemo da vidimo i možemo da se nadograđujemo vremenom, krećemo da zarađujemo iz Forexa, znači do $100.000 trenutno paketi idu. Ako uzmemo $1.000 paket, znači 70% odlazi na trading, znači na brokera i to se zove bear kapital, znači videli ste onom video Forexu da bear je kada se ne dešava ništa, padaju cene, niko ništa ne radi, faktički ovde je to inovativno stavljeno za pasivu i oni vama isplaćuju dok nemate $2.000 na stanju, to je sve bruto, ima posle tu provizija za 20% provizija slačenja koji ide nazad u Matrix u mrežu, što je odlično za samoodrživost mreže, a 30% ovoga je bull capital, dakle ako radite aktivno, onda to ide onima koji promovišu i to će posle kolega Branislav da objasni koga zanima, da vidi šta ih čeka i promovišu to. Dakle, imamo bear capital koji je pasiva, znači ništa ne treba znate, uzmete paket, pratite koliko dobijete dnevno i svake subote kad legne, ako imate više od $100, naravno, onda možete to svučiti na svoj Bitcoin wallet i iskeširate. Imamo naš srpski exchange ECD, imamo možda neke lokalce, imamo neke druge menadžere koje mogu na karticu da vam suku kad prodate Bitcoin, tako da jako je to likvidno, uopšte nije problem iskeširati Bitcoin, kao ni kupiti kada bismo ušli. I naravno tu imate do 2 puta bruto od cene paketa, od pune cene paketa. Međutim, ako bar jednoj osobi ovo preporučujem i ona se registruje na vaš referral link, vi dobijate mogućnost i još duplo, još toliko da zaradite od vašeg paketa, ali ovaj put vi aktivno učestvujete u tome i vi možete to da zaradite za nedelju, 2, a ne za 6 do 10 meseci koliko treba da vam bear napuni, jer toliko zavisi koliko na dan dobijamo zavisi od pokretanja Forexa. Eto, toliko bih ja ispričao o ovoj kompaniji, samo još malo rezime da napravim. Dakle, imamo jedan Forex, ogromno tržište, likvidno, gde se trguje valutama. Imamo tu mogućnost da se zaštitimo, da totalno izgubimo novac, ali ako imamo dobar risk management i dovoljan balans,
imamo kompaniju koja nam nudi svoj sistem, svog robota, svoje profesionalne tradere i svog dobrog brokera, da preko njih uđemo u Forex, da oni zaradi za sebe i za nas, a da mi ništa ne znamo. U fazi 2 dolazi da opet mi vidimo šta se tačno dešava, koji traderi, to će doći uskoro. Tako da do sada niko nije izgubio novac u CashFX-u. Ovde možemo da vidimo, eto od avgusta mi imamo procente mesečno koliko su oni zarađivali, vidimo da je april malo pao zbog naravno korone, jer malo ko je menjao, znači niti su kompanije radile, niti fabrike, niti ko putovao, oni su opet uspjeli ovoliko da nam daju. Nedeljno do 15% maksimalno možemo da zaradimo, znači to do sada je bilo obično 8-9%, evo vidimo u aprilu je bilo nešto preko 5%, tako da jednostavno zarađujemo, a ništa ne radimo, znate. Dobro, to je to. Ja bih samo sada predstavio mog prijatelja koji je meni rekao ovu kompaniju. On je tu od samog početka, kada je ovo bilo baš rizično još od pre lansiranja, ušao je samo sa $300 i radio je, svi on je networker, preko interneta radi, zove se Lee Oshie ili kako već, samo da zaustavim share. On je u principu, ajde, ja ću mu dati sada reč da on malo nešto kaže, ja ću probati da prevodim šta on govori, da vidite čisto njegovu energiju, da vidite njegovo iskustvo ove kompanije, jer je on ovde mnogo duže od nas i mi smo videli da isplate sve radi, da nikada do sada nije bilo problema. Hello, Lee, my friend. Hello, Igor. How are you? Okay, we hear you. I'm very, very well. Okay, I just told our participants that you will share some of your point of view about this company. How did it work? Did we have problems before we joined, etc. So please. All right. So hello, everybody. My name's Lee O'Shea from the UK, and I live in Dubai. Okay. So everybody, I'm going to be honest with you. So Igor, when I stop, can you just translate? Because I just want to say a few words. Okay. So I want to be honest with everybody on how I feel. Dobro, dakle, Lee kaže on je iz UK-a, živi u Dubaju i rekao je da želi da bude jako iskren. Možete to vidite po načinu govora čovjeka. I joined CFX July 25th last year, but I was looking for something different. Dakle, pristupio je CFX-u jula prošle godine, ali je tražio nešto drugačije, ne ovo što je ovdje vidio. So when CFX was presented to me, a lot of people, Igor, will always look at the regulations, are they legal and things like that. But I was looking at something different. Da, dakle, kada je on pristupao, svi ljudi su uvek gledali da li je ovo regulisano, da li plaćaju nekome za licence, ali on je dalje tražio nešto drugo. Okay, so documents, yes, are important, but I think what's more important than documents is can a company sustain itself with its products without bringing in people? Yeah, Igor? Da, dakle, da, jeste, on se slaže i ja se slažem. Svi se slažemo da su bitni dokumenti, da su registrovani, da ne rade na crno, ali je mnogo bitnije da li njihov biznis model može da bude održiv ako nemaju konstantno nove korisnike. Yeah, because I've been in companies where they had all the documents, all licenses, all regulations, and they didn't even last 1 year. So with CFX, I was looking for, are they experts? Is it really trading? Do they have the right management, the right skills, and can they sustain without their product? Dakle, svi smo bili, on pogotovo, u kompanijama koje imaju sve moguće papire, sve regulacije, sve dozvole, ali jednostavno nisu izdržali ni godinu dana. On je jednostavno gledao da li su eksperti, da li traduju i da li imaju takvu matematiku, takav kompenzacijski plan da mogu da prežive, a da ne moraju non stop da uvlače nove ljude, što se generalno zove Ponzi. So Forex, of course, is very liquid, $5.6 trillion. For me, this was one of the reasons I joined. Now, I had no information like Igor and that is sharing with you today. I had nothing. I went on only faith, on good faith, because of one person, Ron Pope.
Dakle, njemu se svidelo prvo što je Forex u pitanju, jer jako je likvidno i regulisano i legalno tržište. Ali tada, kada je on ušao, nismo imali mnogo informacija, niti se znalo baš da li je ovaj broker, nije se znalo, nismo imali web TV, jednostavno išao je malo na veru, išao je na vidi kako ljudi rade i naravno jedna osoba zbog koje on ušao, koju je znao, je Ron Pope. So I had a 2-hour interview, private interview with Ron Pope and Waskar, and I asked them so many questions because I was going to bring in 2,000, 3,000 people, and I wanted to make sure that they were safe, my reputation was safe, and we were going to be here 5, 10, 15 years. Da, dakle, ja samo da digresiju da napravim. Ja Lija znam već 4-5 godina i zaista znam da je čovjek koji traži šemu da njegovi ljudi ne ispaštuju posle. On je imao dvosatni intervju sa Ron Popom i CEO-om Huascar Lopezom, jer je hteo da uvede 2 ili 3 hiljade ljudi i hteo je da bude siguran da će njegovi ljudi biti na pravom mestu. And they told me, Lee, what you're going to see in this pre-launch, because we were in the beginning, you will see by Panama in November, everything we say we will do. Dakle, rekli su mu da ono što je video tada u predlansiranju kompanije, sve će videti, dakle, još više sve što su isplanirali na lansiranom događaju u Panami, onaj deo za EverFX je bio taj sa tog događaja, sve ćemo isporučiti. So they told us by Panama in November, we would see live trades in the back office. We would see every Saturday payments will never be delayed. And then they told us at Panama, you will get to see and meet the actual EverFX broker CEO or COO. Dakle, oni su tada obećali da ćemo imati live stream tradinga, da ćemo videti da će biti taj događaj, znači u novembru u Panami, da će se tamo upoznati i traderi, da će se tamo upoznati i konačno taj partner broker. I to se sve naravno desilo. So I can tell you for a pre-launch, the company, Waskar, his team, did 100% of their commitments. They never failed us one time. Dakle, on je svedok da su oni 100% sve isporučili, ni jedna uplata nikad nije kasnila, sve je prošlo čak i bolje nego kao što su rekli, ali sve su isporučili. So since July last year, as I said, I brought in, together 2,300 people. Not one person has left. 100% of people are very happy. Dakle, on je od tada već brzo imao mnogo korisnika, on sada već ima preko 2000, to znamo. I niko od njih nije odustao, svi su zadovoljni zaradom koju dobijaju, a da ništa ne rade i svi se vraćaju non stop obnavljaju ugovore. So my last few words are 100% of the friends, families, colleagues I've brought in are happy. They've all been paid. They're having the greatest success they've ever had online. And I've yet to have a single problem in 11 months with the company. For me, I can tell everybody about this company and sleep with no problem, knowing the company will be here tomorrow. Eto, dakle, Lee kaže da je on u ovih 10 mjeseci koliko u kompaniji nije imao nikada nijedan problem, 100% njegovih i prijatelja i rodbine i saradnika su zadovoljni zaradama, nikad nije bilo problema i on je siguran da kome god ponudi ovu kompaniju, on će mirno da spava jer mnogo je prevara napolju, zaista problem. Okay, Lee. Okay, you're very helpful. We are thankful for your time, for sharing your thoughts with us, and we are happy to be in your team. All right. Good night, everybody. Good night. Eto, znači videli smo jednu interesantnu kompaniju. Opet kažem, ja pratim mnogo sličnih platformi, mislim pratio sam više, mnogi više ni ne rade, mnogi su smanjene zarade, mnogi su limitirali svoje isplate, kod CashFX jednostavno nema problema kod isplata, zarade su tu pa su tu, ali desi se pokoji bug u sistemu, evo danas smo imali isto nešto oko servera pa su sredili, zaista napreduju, rade i vidi se da tu ima jedan stručan tim. Znači, ko to prati, ja sam i tekako IT stručnjak i već godinama sam u tom svetu i
ne može do sada, sve što sam vidio, svako pitanje koje sam imao, zaista sam postavio nezgodne pitanja, svako pitanje se uvek dopalo kako su oni to rešili i sve, a zašto? Zato što je sve ide na ruku samoodrživosti i dugoročnosti. Eto, tako da mislim da smo malo odužili ovo sve, sad bih prepustio reč Branislavu da ispriča malo o kompleksnom planu za one koji su možda zainteresovani da šire ovo dalje, a da prvo naravno da zavolite sami vi ovaj projekt. Izvoli. Hvala Igore, hvala i Liju što nam se pridružuju. Prvenstveno za ovu informaciju koja je potekla prema svima nama od njega. Kao što je Igor rekao i kao što je Lije rekao, znači ovo je jednostavna informacija koju može svako da iskoristi i bez obzira na nivo znanja o Forexu, bez obzira da li neko nema vremena da se bavi Forexom ili nema znanja ili jedno i drugo. Zato što većina ljudi zapravo i nema neko posebno znanje o Forexu, a sada profitira svakog radnog dana uz ovu kompaniju. Međutim, ova kompanija ne nudi samo pasivan vid zarade, znači to je prva opcija, pasivan vid zarade, a sledeća je opcija i za sve one koji žele da uče, ako žele da povećaju svoj nivo znanja o Forexu, a to je da koriste Forex Akademiju koja je obavezni deo svakog paketa koji ste, ukoliko ste vlasnik paketa, znači deo paketa je vezan za Forex Akademiju. I treća prilika je za sve one koji su ambiciozni, koji se neće pomiriti samo pasivno da zarađuju, nego će iskoristiti i ovu treću opciju koju kompanija nudi, a to je da ih kompanija plati na njihove aktivnosti, u stvari na marketingu koji radi za kompaniju. To znači da povećava broj klijenata za ovu kompaniju. Ova kompanija ima preko 26.000 klijenata i svakog dana raste. Videli ste, čuli ste da Li ima samo u svom timu preko 2000 ljudi i jako bitna informacija što nema ni jednog odustalog. Zašto bi neko odustao kada svakog radnog dana profitira? Međutim, vraćam se na tu informaciju da svako može da pokrene i svoj biznis vezano za kompaniju dok pasivno zarađuje, a to je i da aktivno zarađuje, to je da pojednostavim da više još profitira. A šta zapravo nudi ova kompanija? Ja ću sada podeliti slajdove koji su vezani za tu temu. Ok. Igor je ovo pokazao, ovaj slajd. Znači, ovaj takozvani bear kapital, to je taj pasivan kapital koji je vaš, zahvaljujući traderu profesionalaca iz ove kompanije. Bull kapital je onaj kapital koji počne da se stvara kada počnete da preporučujete ovu informaciju. Videli ste proseke tradinga do sada, april je bio sa 24%, ja ovde nemam, 24% na mesečnom nivou. Ovaj maj će biti, koliko smo videli, i više od 25%, nemojte mi držati za reč, sada kada bude kraj maja, onda će pokazati, zato što, na primjer, samo juče je bio profit 1, ispravite mi, 1,84 valjda procenta na dnevnom nivou. I tako da mi smo uradili ovo što ćete vidjeti sledeće, to je zapravo naša kalkulacija šta se dešava, šta bi se desilo ukoliko profiti budu još manji. Znači, ovo što ću pokazati zapravo nikad se nije desilo ovako mali procenat na mesečnom nivou, a to je 22% da bude. Zašto 22%? Uzeli smo prosek da samo 1% dnevno se profitira od pasivnog prihoda. Šta bi se desilo sa paketima koje imate? Ukoliko ste vlasnik, sa leve strane vidite u vertikalnoj koloni, ukoliko ste vlasnik paketa od $300, pasivno ono što zarađujete neto na kraju meseca je $37, da zaokružim. Ukoliko ste vlasnik od $500 paketa, neto što dobijete na kraju meseca je $61, ajde da zaokružim. Samo jedna digresija, što na kraju meseca dobijete. Ovde su isplate na nedeljnom nivou, na sedmičnom nivou, svako subotu veče. Možete povući novac ukoliko je taj profit veći od $100. Ukoliko nije, sačekate da bude $100 i možete povući profit. Ukoliko ste vlasnik paketa od $1000, ne bojte se, neću ređati za sve pakete do 100.000 i sami možete vidjeti, nego dajem samo primere. Ukoliko ste vlasnik paketa od $1.000, pasivno ono što je neki zbir na kraju meseca je u ovom slučaju $123.
Znači, ponavljam, ovo je samo primjer ono minimalno koje se zapravo još nije ni desilo. Pasivno dobijati preko 100, 200, 300 dolara koje ovi paketi nude, uopšte nije naivno, prvenstveno zato što je pasivno. Nije naivno ni 36-7 dolara, što je moj brat jednom rekao, pa kao Buraziru, pa meni ovo može da plati jedan račun u kući, a ne znam ni šta rade, a oni rade za mene. Tako da, to je poenta. Da biste imali pasivni prihod od nekoliko stotina dolara, obično, ako već imate to, ste vlasnik neke nekretnine, najčešće ste vlasnik neke nekretnine, pa to rentirate, pa to vam donosi pasivno. A ta nekretnina košta, ona ima svoju cenu koja uopšte nije naivna, bez obzira u kom gradu je nekretnina, uvek nosi svoju cenu. Vraćamo se sad na ono što je moja tema, a to je šta se dešava ukoliko započnete biznis ovde. Da bi napravio uvod u tu temu, ponavljam kako se dele paketi. Svaki jedan paket se deli na 70% i 30%. Uzimamo za primjer jedan paket od $1000. 70% od paketa, u ovom slučaju $700, profesionalci za vas traduju sa tim iznosom. I to traduju dok ne naprave duplo više od vrednosti paketa. Ne duplo više od $700, od 70%, nego duplo više od vrednosti paketa. U ovom slučaju je to $2000. 30% od paketa, u ovom slučaju $300, ide za hranjenje biznisa svih onih koji zapravo prave stabilnijom ovu kompaniju za sve vas, koji ćete početi ili koji već radite ovaj biznis, stvarate mrežu korisnika. Kako se to deli? A to je, evo pogledajte, 30% od toga, ovde $300, polovina odmah ide direktno vama, šta znači, ukoliko vaš prijatelj kupi paket od, na primjer, $1000, vaših je odmah polovina, to je da pojednostavim, 15% je odmah vaših ili $150. To možete odmah i podići. Ostala druga polovina, $150, u ovom slučaju ide za timski bonus ili unilevel bonus. Vi u ovom slučaju, u takozvanom bull kapitalu, ili to je taj profit za aktivne koji su počeli da preporučuju, možete još ovoliko zaraditi, još $2000, da ne bude zabune. Znači, od pasivnog tradinga 2000, zato što je takav ugovor, a dozvoljava vam ugovor da zaradite još toliko ukoliko počnete sa bull kapitalom ili aktivno izgradnjom mreže. Znači, druga polovina tih $150 ide na timski bonus ili takozvani unilevel bonus. Samo da se vratim na taj direktan bonus $150 koji direktno odmah dobijate vi koji ste preporučili nekoga. On nije jednokratan, zato što ovde, čuli ste Ilija, da ljudi obnavljaju stalno pakete. Znači, ljudi zarade jednu količinu pa dograde svoj paket zato što želi naravno više da zarade. Tako da, ovo nije jednokratan. Svaki put kada neko nadogradi paket, kao i kad kupi nov paket, vi ste plaćeni fast startom ili direktnim bonusom od 15%. Oni drugih 15%, što sam rekli, u ovom slučaju od $1000 paket $150, se deli na timski bonus ili unilevel bonus. Svako kada kupi u vašem timu u prve 4 dubine, zašto prvo govorim za prve 4 dubine? Zato što je, ukoliko svi mi počinjemo bez nekog ranka ovde u kompaniji. Ovde naravno kompanija daje mogućnost da napredujete u svom biznisu, pa automatski da se penjete u rankovima, ali u startu, kao i svi, nemate ranka. Međutim, krene li vaša preporuka, vaša mreža da se klijenata stvara, kad kažem vaša mreža, to znači jedan čovjek dovoljno da se pojavi i tada vam se otvara mogućnost da zarađujete već od unilevela. Znači, vi direktnih članova možete da imate beskrajno. Međutim, i oni mogu. I tako se stvaraju nivoje. Prvi nivo su oni vaši direktni, drugi njihovi direktni, treći njihovi i tako. To je sve vaš tim. U 4 dubine vašeg tima, bilo ko da nadogradi paket ili kupi nov paket, da pojednostavim 1,5% od tog paketa je vaš. Ukoliko niste nijedan rank. Do 4. dubine, prva, druga, treća, četvrta. Ukoliko postanete executive rank, a kasnije ću objasniti šta je potrebno za executive, tada vam se otvaraju nova vrata, a to je da zarađujete i od 5. i od 6. dubine vaše mreže, duplo više, znači 3%,
Da vas ne buni, ovdje su procenti 10-20%, mi smo odmah izračunali koliko je to kad bilo ko od vaše mreže kupi ili nadogradi paket. I to uopšte nije naivno, zato što ako imate slučajno prijatelja koji već ima neku mrežu, možete pogledati kako to ide. To je malo po malo, ali ovdje su igre velikih brojki, što uopšte nije naivno kao pasivan prihod. Treći rank koji možete postići po redu, to je manager rank. Tada, ako ste manager rank, tada vam se otvara 7. i 8. nivo. Tada dobijate od one polovine, što sam rekao, od onih $150 u onom slučaju paketa, 5% od toga. I tako dalje. Vidite kako se penjete kroz rankove, naravno zarađujete u sve većim dubinama od sve većih broja ljudi vaše mreže. Ukoliko uđete u President klub, ili ste ambasador ili global ambasador, tada vam se otvaraju posljednja ta vrata, a to da zarađujete beskonačno od prometa 1%, 1,5% ili 2%. Zadržat ću se, nećemo puno objašnjavati to, naravno svako počinje od početka i važno je da shvati taj sam početak šta mu nosi. Evo, ovo je bonus koji je jako važan da shvatite osnovu. Ovo je jedan stup temeljac ove kompanije, jedan od stubova temeljaca kompanije, takozvani Matrix bonus, koji nastaje svaki put kada bilo ko u vašoj strukturi povlači novac, znači povlači svoj profit. 20% pri povlačenju novca profita, 20% mu se skida za bonuse ponovo u mreži. Znači ne uzima kompanija, nego se stvaraju ponovo bonusi u mreži. Neko će pomisliti to je jako puno. Da, ali gledajte ovo, kako je napravljeno. Kad bi ova kompanija stala sa novim preporukama, znači u vašem timu se više ne pojavi ni jedan nov. Vaš tim će i dalje vama donositi profit. Zato što ljudi sve vreme zarađuju od trejda, ne od ulaza novih ljudi, nego od trejda, a povlače novac koji su zaradili i kompanija taj novac deli na mrežu, pa i vi dobijete svoj deo. Što znači da su radili jedan perpetuum mobile. I što je jako važno, to je jedan od razloga zašto mi deo ove kompanije, zato što ova kompanija ne leži samo na profitiranju sa novim novcem, novih članova, novih paketa, nego i sa unutrašnjim. Tako da je jednu potrebnu stabilnost tele kompanije. Kako se zapravo deli? Znači, ukoliko bilo ko svoj profit povuče, 20% mu se skida. Tih 20%, tu uzmite kao jednu celinu, 100%, 50% od toga ide za Matrix bonus, 10% ide za Matrix matching bonus i 40% ide za liderske rankove bonus. Matrix bonus je jedna jako važna informacija vezana za Matrix bonus. Ovaj bonus nije namenjen isključivo ljudima koji prave mrežu, nego čak i onima koji nemaju ni jednog direktno preporučenog. Zašto? Zato što softver se brine da pre ili kasnije postavi i njima ljude ispod njih u Matrix bonusu. Sad će me razumeti najbolje ljudi koji imaju neko iskustvo u ovoj vrsti posla, to je network marketingu. Gledajte, u ovom slučaju zamislite da imate 3 direktna, 1, 2, 3. U Matrix bonusu, u ovoj matrici, u ovoj prvoj liniji, može da vam postavi samo 3 čoveka, bez obzira koliko imate direktnih. 4. direktnog mora da postavlja već ovde. Zamislite, ovo svi mogu biti vaši direktni, ali ih on mora postaviti ovako. Sad zamislite da ovo je vaš jedan direktan, a vi ste imali 4. direktnog, pa ga sistem ovde postavio direktno iza njega. On će, ovaj čovjek, će profitirati od skidanja, ne samo vi, nego i ovaj čovjek će profitirati od povlačenja novca ovog čovjeka. Nadam se da ste shvatili poentu. I ovo su procenti kada bilo ko u vašoj mreži povuče novac, kompanija će vas isplatiti 3% od ovih 50%. Ovo je zarada od Matrixa je uslovljena veličinom paketa. Znači, ukoliko imate veći paket, zarađujete od više dubina, to je sljedeći slajd ću ja pokazati. Ali čisto merilo o vrednosti. Na primjer, od 7. dubine, gde je 30%, bilo ko od ovih 2800, bilo ko od ovih ljudi koji su u 7. dubini, da povuče novac i da taj profit $1000, možete uzeti i $100, ali uzimam samo zbog računice, bilo ko da povuče $1000, pre ili kasnije će povući $1000, vaših je $30.
$30 za svako povlačenje od $1000 uopšte nije naivno, zato što je, kažem, ovde igra velikih brojki. I to se sada vidi, mi smo svi relativno i mladi u ovoj kompaniji, od pre nekih 3 meseca smo ovde, prvo smo ispitivali kako je to za nas, pa smo počeli preporučujemo i sada vidimo kako otprilike ovaj posao, bukvalno za sve oni koji ulaze u ovaj posao, reći jedne stabilne cigle poslovanja koje sada grade sve ozbiljniji i izbiljniji biznis svakom jednom koji uzeo da ga radi. Ovo što sam rekao, da uslovljenost profita u Matrixu zavisi od veličine paketa, to ovde vidite, znači ukoliko ste vlasnik paketa od $300 ili $500, tada zarađujete od prve 3 dubine Matrixa, 3%. Ukoliko ste vlasnik paketa od $1000, tada i 4. dubinu, to je 81 pozicija, od 81 mogući ljudi vi zarađujete 5%. Vlasnik paketa $2000 zarađuje u svih 5 dubina, 243 pozicija, tačno se zna da je 243 pozicija zato što ako su popunjeni maksimalno, to software ređa. Tada je 6% iz 5. dubine. Vlasnik paketa, neću čitati sve, vidite i sami. Rekao sam, znači vlasnici paketa od 10.000, nemojte mi shvatiti pogrešno, znači nije ovo aludiranje, uzmite odmah velike pakete, ja kažem, one koje je zainteresovan ovo da proba, zato su tu i stvoreni manji paketi, vidite da li je to za dobro za vas ili nije, ali naravno postoji apetiti drugačiji, neko želi odmah i više i brže i bolje. Tako da ovde vidite uslovljenost s paketima, a sledeći slajd objašnjava kako možete postati veći rank. U početku nemate rank, a prvi rank koji možete postati to je executive rank. Za bilo koji rank u ovoj kompaniji da biste postali, dovoljno je da imate paket od $1000. Znači to je paket kojim ste uslovljeni, ali da li vam je ambicija da postanete samo executive ili čak global ambasador, dovoljno je da imate paket od $1000 za sve ove rankove. Da biste postali executive, treba da imate 3 direktna registrovana, samo jedno, da se mnogi bune. 3 direktna su uslov za executive rank, a ne uslov za zarade iz networka. Znači, dovoljno je 1 direktna, pa već počinjete da zarađujete od networka. Ali da biste postali executive, ponavljam, 3 direktna je dovoljno i promet u 30 dana od $50.000, ovdje su bodovi u pitanju 25.000, svaki bod nosi $2, tako da je $50.000. Znači to znači posljednjih 30 dana računa kompjuter non stop. Znači od danas posljednjih 30 dana šta je urađeno? Od sutra pa 30 dana. Za menadžera je potrebno da isto paket od $1000, da imate sada iz 2 linije, koje su potekle od 2 vaše različite direktna, da imate u te 2 linije 2 egzekutiva i da promet u celom timu iznosi u poslednjih 30 dana $150.000, ovo su bodove. Što se tiče egzekutiva, ponavljam, ova informacija ovde kod nas neko mlada, poslednje 3 meseca, međutim, Balkan je već stvorio 6 egzekutiva, tako da Atex tek je neko biznis i počeo. Sve će ih više biti, samo je pitanje sada vremena, a naravno i menadžere i tako. Za direktora, da biste postali, Li je rank direktor. Znači, Li Oši, kako se izgovara, je rank direktor i on je to dostigao tako što je dovoljno paket od $1000, 2 menadžera iz 2 linije i $500.000 da ceo tim napravi poslednjih 30 dana. Kada izgovorim tu cifru, to jako puno zvuči, ali kada uzmete da 2000 ljudi pravi po malo prometa, onda se i lako dođe do toga. Ja neću diktirati sada i čitati sve ovo što sami vidite, kako se dolazi do većih nivoa, ali je poenta da vi svakako možete svojim radom ovde puno dostići ili manje, opet sve zavisi koliko su vam apetiti. Nagrade koje vas očekuju za penjenje takozvano kroz rankove su za executive iPad. Ukoliko želite baš proizvod, sam iPad, morate otići na seminar koji prave bilo koji seminar CFX-a. Naravno, sad korona je zaustavila sve žive seminare, pa i planirane od ove kompanije, ali ubrzo se očekuje seminar. Ako ne želite sam proizvod, onda možete u protiv vrednosti povući novac.
nema skidanje provizije, ali se računa 25% manje sama vrednost proizvoda. Rolex je za menadžere obezbeđen kao nagrada, putovanje od vrednosti $15.000 je za direktore, to je što je Lee osvojio. Porsche je za prezident klub. Za sada je ova kompanija za ovih godinu dana postojanja izbacila jedan nalog sa u koji je ušao prezident klub, ali s obzirom da mreža raste sve brže i brže, 26.000 ljudi, samo pitanje vremena kada će se pojaviti ovaj sljedeći rank, ambasador, i najveći rank je Global Ambassador. Vidite koje su nagrade i vrednosti stvari njihova. Ok, samo sekund. Ok. Dobro. Ja sam mislio da smo prošli, da ne gledamo sat i da je prošlo puno više od sat vremena. Nadam se prvo da ste razumeli cijelu informaciju, zato što je jako jednostavna, da se shvati koja prilika imate, a to je da možete ponovno pasivno zarađivati od Forex marketa, Forex tržišta i svakog radnog dana, zato što Forex tržište je zatvoreno subotom i nedeljom, bez obzira na vaše znanje, bez obzira na vaše vreme, da li želite da učite ili znate da li ne znate da tradujete, zato što ovu priliku koriste svi oni koji ne znaju da traduju, a i mnogi koji znaju, zato što obično traderi ne traduju svakog dana, oni to dobro znaju zašto, pitanje psihologije i živci, ali koriste ovu priliku, a kad već danima kada ne traduju, da ova kompanija profitira za njih, a ujedno i danima kada oni traduju da i kompanija i oni sami profitiraju za sebe. A naravno koriste svi oni koji do juče nisu ni znali šta je Forex i možda još uvijek ne znaju šta je zapravo Forex, koje su tu šanse, ali profesionalci su tu za njih. Da li će ova informacija biti interesantna za vas ili ne, to ću ja ostaviti naravno vama. To naravno ne sme da bude tuđa odluka, nego isključivo vaša. Niko vas ne prisiljava. Ovo je poslovna informacija, takva će i ostati. I vi mirne glave razmislite da li ovo može da pomogne vama i vašoj porodici. Mi znamo da mnogim porodicama, sve većim porodicama ovo pomaže, ali neka na kraju odluka bude samo na vama. Ja vam želim prijatno večer, laku noć i nadam se i do skorog viđenja. Sve najbolje.